19 чыгыла эйха бары бит боллагана бу число неблагодарности ден хөп. Олата маннык чыгылах киһи урукку олоғугар естерин төлөспөтөөх жонол буннаабыт. Мактанар дени билбетебит. Оннук гынан үгүс жону адагастаабыт. Олем булокко эме естерге киирен сөп, жонтон мактылык этер болуун сөп, эрейер болуун сөп. Бу число неблагодарности ки биолог путугар жаярын билихпетин сөбүйдө бу спихей көрөбүт, элбэх естэх болобут, эппит тылбытыр турбаппыт, макталын ага кетэбит, жону кытар сатан кепсеппеппит, симик байда болохпутун сөбүрүн чылтакка скрытый, закрытый, били арылан испет, кепсетен испет, да, онан хабеймсех болохтарын сөп. Минере хөпкеде, минере хөпке хайыбын эйбары сыгына аттен. Онтон жайбак боллагана еспит соох, эппит тылбытыр турабыт, макталык этеспеппит, жону кытары чугей сыганнахпыт, эппетнестен куттамапыт, уну жоңго сүбенен аманан көмүрхер болабыт. Колобура бу 19 чыгыла негативный өттө. Списоктан колобура тухам эт хөптү бэхер боллагана, ону эбэхет проработкалык бытыннада. Сразу ылан аппытын эбитер фамилия удун уларыдар табыга хоох. Оны опсайынан токлохпут устадын тухары хем бир бу 19 чыгана катары өрелхек битиннада. Естердэх боллахпутна оны төлөһөк бүтүннада, банкротствоға еген барар табыга хоох. Дневник благодарности сурунуох бүтүннада, эппетнестен куттаммакка элбэх үлени ылынан бейни сайыннарар тугар үлелэхэбит, жонтон мактылык этеспеп болук канада. Жону кытары кепсеттен, дордохон, да, ахыллан, сүбенен көмөлөйөк канада. Но не привязывать свои мысли, потому что тоҕо дитаккана вот хоғорғор 19 чыгылаах дьоннор били күүстеринен антукаан баарабында мантыкаан оҥоробунда ден бээлери тылланар болуктарын сөп. Ол ону суухуңур окудуннаада. Бу маны бартын кармагатын колубура бээги чүчөй баатек бу кайдах туугыныктаакыт ден көрөңүт үрелэйеккытын сөп, эбетер миин кыттары теңге бу экспресс диагностика ден закастааңыт бээгит күстөөх өрүттергидин билиеккыт, мөлтөөх өрүттергидин кытар хайдах өрелэхер өйдүөккыт. Ол леген интерьергэ боллакытына суруярын сүбелэн амалан берем.